Imirwano irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 ikomeza gutangaza ko leta ya Kinshasa, ubwo navuga abasirikare bayo bo ni FARDC, Wazalendo, FDLR, leta y'u Burundi, unigisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'indi mitwe yose ifatanya n'igisirikare cya FARDC bakomeje kwica abasivili. Byo ari bimwe mu bigenda bigarukwaho hirya no hino, by'umwihariko bitangazwa na AFC M23. Ese AFC M23 irakomeza kureberera abasivile bicwa na leta ya Kinshasa? Ese ibyo ngibyo bizarangira ryari? Ndaje ngo tubiganire. Ndi Benga Oziana in the Quick Times News. Wakiri gusabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Mwayikaze. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kugenda bigura intege hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'abarwanyi wa AFC M23, ikibazo gikomeje kwibazwa ni AFC M23 izagera ryari yihanganira ibikorwa by'ubwicanyi n'ibitero bivugwa kubikorerwa abasivile mu bice genzura cyangwa biri hafi yabyo, mu gihe Kinshasa ishinzwa kutubahiriza agahenge. Mu mezi ashize burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongeye kuba isibaniro ry'imirwano cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nubwo habayeho ibiganiro byahuje impande zitandukanye ndetse n'igerageza ryo gushyira agahenge ryashyigikiwe n'abahuza mu karere, amakuru ava ku rugamba agaragaza ko imirwano itigeze hagarara by'ukuri. Kinshasa ishinjwa kutubahiriza agahenge. AFC M23 ishinja leta ya Kongo gukoresha indege z'intambara zitagira abapiloti ndetse n'imitwe twaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bitero byibasira abaturage ndetse n'uturere igenzura. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bikorwa ari ugushaka kushotora kugira ngo usubire mu mirwano yeruye. Uteye imboni muri politike n'umutekano by'akarere, ubona ko ikibazo gikomeye kiri mu kuba hari icyuho kinini hagati y'ibivugwa mu biganiro n'ibibera ku rugamba. Mu gihe Idoha no mu Busuwisi haba hari ibiganiro byo gushaka amahoro, ku rundi ruhande amasasu bakomeje kuvuga mu misozi ya Masisi, Rucuro, Warikare ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ariko abasivile bakomeza kwatikirira. Witegereje neza, Kinshasa iri gukoresha uburyo bwo gucyura insinzi ku rugamba ibyo yananiwe mu mishyikirano. Ibintu AFC M23 ibona nk'ubushotoranyi bushobora kuyisunikira gufata indi myanzuro ya gisirikare. Nubwo AFC M23 yakomeje kuvuga ko imirwano irwanira uburenganzira bw'abaturage, bavuga Ikinyarwanda ndetse no kurwanya ivangura rishingiye ku mutekano muke, iri mu gitutu gikomeye imbere no hanze y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rumwe, abaturage bo mu bice igenzura bayitezeho kubarinda ibitero n'ubwicanyi. Ku rundi ruhande, amahanga n'imiryango mpuzamahanga biyisaba kwirinda ibikorwa bishobora kongera umwuka mubi cyangwa gutuma intambara yongera kurota. Ibi bituma AFC M23 iba hagati y'amahitamo abiri akomeye, arimo gukomeza kwifata no gushyira imbere inzira y'ibiganiro ndetse no kuba yasubiza ibitero ivuga ko bikorwa ku basivile no ku birindiro byayo. Iyo myitwarire yo kwifata ifatwa nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ushaka kwiyerekana nk'ufite umurongo wa politike aho ku mutwe ushingiye gusa ku mbaraga za gisirikare. Gusa gukomeza kurebera ibi bishobora ubwicanyi bishobora gutuma ubwicanyi bukorwa na leta yanze agahenge bigusha mu mutego wa AFC M23 wuko abaturage batakariza icyizere uyu mutwe ubushobozi bwawo bwo kurinda. Ubwicanyi ku basivile bukomeje kuba intandaro y'ubushyamirane. Imiryango mpuzamahanga irimo iyita ku burenganzira bwa muntu yakomeje kugaragaza impungenge ku bwicanyi bukorerwa abasivile n'ibindi byaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zose zagiye zishinjanya kugira uruhare muri ibyo bikorwa, ariko ikibazo gikomeye nuko abaturage aribo bakomeza kwishyura ikiguzi cy'iyi ntambara. Imiryango ihunga, abana batiga, ubukungu bw'akarere bwasubiye inyuma ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bukomeje kuzamba hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange.
ariko ikibazo gikomeye nuko abaturage ari bo bakomeza kwishyura iki kiguzi mu ntambara. Mu gihe ibiganiro bya politike bidatanga ibisubizo bifatika vuba, hari impungenge ko AFC M23 ishobora kongera ibikorwa bya gisirikare ku rwego rwo hejuru, cyane cyane niba ikomeje kubona agahenge katubahirizwa. Hari ikindi kintu dushobora kwibaza, ese hari icyizere cy'uko amahoro ashoboka, cyangwa se hari icyizere cy'amahoro mu gihe cya vuba? Nubwo amahanga akomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro, amahirwe y'amahoro aracyagaragara mwarikore. Impamvu nuko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kirenze AFC M23 gusa, kirimo inyungu z'ibihugu byo mu karere, umutungo kamere uniganirwa n'ibihugu bya rutura ku isi. Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'intege nke z'ubutegetsi bwa Kinshasa muri ako karere nabyo bikomeje guteza impungenge. Kubw'ibyo ikibazo si ukumenya niba AFC M23 izakomeza kurebera gusa, ahubwo ni ukumenya niba hari uburyo bwa diplomasi bushobora guhagarika intambara mbere y'uko yongera gufata indi ntera ishobora guteza akaga akarere kose k'ibiyaga bigari. Ubu gutegereza tukareba. AFC M23 hari bamwe mu baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice igenzura, batangiye kuyitakariza icyizere, bavuga ko iyo imirashaka gukina politike cyangwa se kwiyerekana nkaho ari umutwe mwiza, nyamara mu gihe abo ifite mu nshingano kureberera bari gupfa ubutitse ku manywa na ninjoro, ahubwo yo ikasohora amatangazo avuga ko leta ya Kinshasa yagabye ibitero, nyamara yo mu gihe nta kintu na gito yigeze ikora kugira ngo ihagarike ibyo bitero cyangwa se kugira ngo irinde aba baturage. Nibyo vuga ngo abaturage bakomeje kwicwa, nituzemera ko abaturage bacu bakomeza kurenganwa na leta ya Kinshasa, ariko n'ubundi stili bikarangira leta ya Kinshasa ibarenganyije, ntihagire ikintu AFC M23 ikora. Ikindi ni n'amahanga. Amahanga nayo igitutu gishyira kuri AFC M23 kurusha uko amahanga ashyira igitutu kuri leta ya Kinshasa. Ubu ni ugutegereza tukareba uburyo biza kugenda hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, niba AFC M23 ikomeza inzira yayo ya politike ndetse na leta ya Kinshasa niba ikomeza inzira yayo y'intambara. Ibyo nibyo tugomba kwitega. Ndibenga Oziana, inde Quick Times News. Ndagushimira gukomeza kubana natwe, komeza unabane natwe. Niba utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo buri kanya amakuru n'ubusesenguzi mu bijyanye na politike bijye bikugeraho, imikino n'imyidagaduro nabyo bikugereho ku gihe, ndetse n'ibindi byose biba bigezweho n'ahandi wabisanga atari ko The Quick Times News. Ndabashimiye, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.